Отырышчыларның алдағы еллардан кем болуы комиссияға кірген протоколлар санының аз болуында Ишат Еферишевді қарастырып жетішті менің шығышқа. Ишат Еферишевді yok деп біршілған едім. Мына шылдайрақ біздің картина 2018 жылда 139 протокол қарағымыз біз, биыл мына 40 протокол. Бұл енді нәрседе болса тұрында сөйлей тұрғанды. ПДИ инспекторларының мен енді көп ұшырақта аурулары байланышты дайындалар. Бала оқуларда бір көп болдырар енді ойлы оқуларда дұрыштай көрекелдемейді һәм енді алар отпускаға шықпай болдыра алмайларды енді шошындайрақ ел болды енді мына. Шуңа енді бейрем шықларды өтіп кетті бетінде картиналар болды. Ол вақытта да біздің бір протоколда кірмеді міне. Өгіз енді біздің екі атынан сақта тұрдық енді екі атынан да өлімдер бейрем шығында. Шой болға шендері бүгінгі күнде де біз комиссия отырыштары отырамын, өткерілмейміз, біздің протоколлар жоқ. Менің енді тағы бір тапқыр мына şu залда отырғанларға ескерту өтесі келетін нендей статьялар негізінде біз протоколлар түзге аламыз, һәм біз аларны енді шушы КДИ отырыштарына қарап кетеріміз. 5-35 жыл ата-ананың балаға тиісті тәрбие бермеуі статьясы. Жаңағы турында спиртлі ішімдіктер ішу 20-20 болып бары. 20-21 ол жаңағы турында ішкен келіш болып. 21 вақ хулиганлық. Балды да оны біздің бәлі болмаған балаларының спиртлі ішімдік қолдануға мәжбүр ету. 6-1 ол біздің суғулар. 7-17 кіші мелкін жеміріп яки уату. 7-27 статьясы ол біздің вақ ұрлашу. Һәм 3-11 статьясы бұл біздің түнне еру қышқы шыдайын ұлынан соң беріп түзілген протоколдар саны. Шуңа енді бұл статьялар бойынша енді біз жергіліктерде шушы біздің участковыларыбыз, ПДИ инспекторлар аша біздің енді өзіміздің ведомстволары профилактика органдарында бірге рейдтарды көбірек өткеріп, проблемаларын көбірек өткеріп, бұл юнашты шәнікнен 2020 жылда активлаштырып жіберсе дейді. 2019 жылда КДИ отырыштарында 40 административ іш һәм көп кенә профилактик мәсьәләләр каралды. Полиция вәкилләре тарафыннан төзелгән 40-27-се ата-аналарга карата Россия Федерациясының административ хокук тәртибе турындагы кодексның 535-нче маддәсе буенча, онысы Татарстан Республикасы административ хокуклар бозулар турындагы кодексның 311-нче маддәсе буенча, шуның икесе вазифа изатларга карата төзелгән беркетмәләр. Бу очракта безнең 2 клуб мөдиринәләр төзелде. Төнге вакытта инде оннан соң җәйге вакытта 11-дән соң безнең мәктәп яшендәге балаларның клубларда булуы ачыкланды һәм аларга инде беркетмәләр төзелде. 3 яшь үсмерләргә карата кергән административ эшләр. 19 гражданга кисәтү бирелде, 21 гражданга 22.500 сум күләмендә штраф түләтелде. Бу инде штрафлар әйтеп китәргә кирәк, вакытында һәрберсенә түләнелде. Бүгенге көнгә Актаныш муниципаль районы ведомстволары патронатында 9 гаилә исәптә тора, аларда 20 бала тәрбияләнә дип, Рәйхан Флюсовна үзенең чыгышында билгеләп үтте. Һәм шулай җирдәтеп, сез аларны сайтларда күрәсез. Исәпкә алуның төп сәбәбе булып, ата-ананың алкоголь эчемлекләр куллану нәтиҗәсендә бәлег булмаган балаларын тәрбияләүдән, аларның хукукларын һәм мәнфәгатьләрен кайгыртудан читләшү тора. Әлеге күренешләрне киметү өчен бәлег булмаганнар берләштерү комиссиясе, муниципаль социаль реабилитацион комиссиясе максатча һәм системалы эш алып бара. Профилактик органнар тарафыннан ведомстволарга кичке рейдлар оештырыла. 2019 елда сот базасына профилактик органнар тарафыннан 59 сигнал картасы кертелде. Шулай ук узган ел белән чагыштырып күрсәтәсе килде. Әйтеп китәргә кирәк. Менә шушы слайдта күргән безнең опека, социаль яклау, эчке эшләр бүлеге, яшьләр һәм спорт бүлеге, сәламәтлек саклау органнары, мәгариф бүлеге, бала хокукы буенча вәкил, шулай безнең бу переченьгә керә инде. Өзендә килешүдә демографик ситуация буенча анашларны санады. Юк, бу по ситуация менә Югаллар белән әйттем, башкаларга киләсе югаллар үсә. Нәрсәгә ул показатель нәрсә шул кадәр премия бирә. Анда бармы соң? Демография эшендә ролен алып, демография эшендә без алабыз тоошылар һәм коэффициент рождаемости, коэффициент смертности алабыз. Бу
söylerler bittiğin son O başlar işte. Bundan da birer olmayayım mı? Bastırma gittiğine gittiğine. Çatısından takdim işitilmeyin bundan çatı. Artık iş güçler bölümünden döken cancellerinde ise kurmanın diyor. Karışın da ne bile bitiririz mi? Ki şuraya gelgen şimdi anlamı birer savuyla çıkacak. Ha? Hep cinayetler var. Cinayetler nasıl bulunmaya kavalası lazım. Ne bilen, şahs boylar bilen birlikte. Ansı da sizden tıran. Deysen ne olardan mena birliği. Takdim verirsen, edersen. Bizim yedimine 59 ışırak Türkiye'ler boyunca bile şu bile orunlar tarafında yazılgan nitile olsa balalar koyunca korkunuş yanı diyen haber. Şundan sonra bizim bile signal kartı kırılmazsa bizim bazılarında şurada yazılan bütün bölüklerle buraya hem iş gün içinde özlerinin işlerini değiştirmek değiştirdiler. Bu biz işte eğitim bölümünde 2019 yılında biz barabir Kubraginde ihtibarlırak bulup, uyuğurak bulup, bağlarının indi selametliğin umurlarını saklı uyuşen işleyen bizlik eğitip gitesi gibi. Aktanış munisipal renovalı bulunma bağlar bilen işli komisyası kararı negizinde 9 ayla sot bağısına hesapla koyuldu. Onlarda 18 bala vardı 2019 yıl doğumunda. Apiki hampa pişitilip bölümünden biri, sosyal yaklı bölümünden iş, hem iş işler bölümü başa, iş signal kartısı kırtılıp, şu bazı canlısı 9'unu teşkil eder. Onlar bazı sol bazına koyuldu. Şuraya uygun eğitip gitesi bile, 29 signal kırtılsa da 29'dan sopka koyulmagan. Emine sopka koyulganlar, onlar her birisi de signal kartısı aşağı terget yer. Bizim de kazanımda talep şurayı dik tırmanlarmayın biz sosyal kurtuluş oylar deyip prezama gitmeyimiz oylarlarına. Başta signal kırar, ondan sonra vedомстволар işleyip, oturuşqa şakırlar, şundan sonra o bizden basıla bastırırlar. Hem jeylikler şuraya 2019 yılda 8 oylar, onlarda 16 bağış şuraya vaktanış munisipal balık bulmağın bağlar birleşik komisyası kararı negizinde sol bağısından hesaptan düşürüldü. Şuraya grup turasız mene 2018'de bizden neticeliklerden düşkün hem 2019'da neticeliklerden bizden sol bağısından oylar düşürülüyor. 58 oyların balısı tiyişli rehabilitasyon şaralarını ötüp olma hakkı özgürlüğü sebeple. Bir oyla vatanalık hukukundan mahrum edip, eğindi bir oyla Şarlı şaharına köşüp gidiyor sebeple hesaptan düşürüldü. Mina bu biz eğindi her vakitte de balajitsini bile biz düşürüverdiyiz biz. Eğer deyimiz balajitsini bile düşürüverdiyiz iken biz indi işle bitirmegen biz hem bu oylaga yeniden itermegen biz vurup durabına. Bir kadın kız şırında ömürlükke vatanalık hukukuna mahrum edildi kelip jirliginde. Bu neticesizliği vatalar. Hamide bir sanın iske kurma jirligindeydi barabanlıklar ayarlı süren, aşırı süren ötekinde olarını şındırısını etkendeydi mecbur ettik. Geri Şarlı şaharına koşulup giteriyor. Şurada şimdi biz bu ittifakıt neticesizliği. Akrabanlar bizden umay karakteristikler bu sot bağısına çürüldüler. Umay dinamika boyunca tanış var, o yaş burazay şalmanlar jirliklerini atab ötesi gelir. Hele umay dinamika o jirliklerin hem profilaktik organlarının birlemiş neticesi. Doyumlu rövüşte ilgi boyunca bu yine mekteplerinde profilaktik yönelişte işlenlikleri komissiya oturuşlarında tımlanırlar. Olarga yönelişler verilen takdimler ko'rsatilar. Tilakay Morisosu, Tatsosu, Sefer, Kirov, Yamalin, Boysar, Aktanışın Birleşimlikleri, Teknikum, Korpus çıkışları 2019 yılda kıdayın oturuşlarında tımlanıldı. Şuraya komissiya karşında işlep girişi ведомстволары консилиум, МСИ Kalibut Abatıyız bizanı, anın председателі Ремилия Егизовна, anın da işlemleri korku sayın kıdayın oturuşunda tımlanıldı. 2019 yılı komissiya tarafından şahsen özümüyle birlikte 125 oylara bulduk. Yomalı, Akkoz, Kirov, İski Kurmaş, Şalmanlar, Oyış, Şuraqay, Boysar, Türkiye Oktanış, Burgazay Doğalı, Yokşi, Tatsu, Etes, Toktalaşıp, Oktanış baş yürütleri. Barısında problemleri öğrenildi, vaktinde tiyişli şaralar görüldü. Ailelerinin koyullarında bir neçe tapırda bulurga doğru geldi. Oralarında koyduk kırmayan aileler de var. Mesela Limen'in Şeyhıttin Veliye, Oktanış'tan Karim Balandır, Garay Zülfiye, Oyuş'tan Mikhail Ulunlara, Uşakovlar aileleri daimi gözetip, duruğa karamazdan koyullarında
özgeriş var. Mine Mikhail var. Onların uzan jeyilişte edip gitti. Düşeyle kışını da var. Bayıttı buraya hazır var. Yaşı iş olası yeri bilen, yana yıllar ötkerdiler. İşler gözetilmeyi. Ayırışlar bir ayırış aldırana gidip bilmez. Ona yakta özgeriş var. Olanlara bu inşa tamam edip gitilmedi. Oğul şirketlerinde Yoma yıl kanikular vakitinde de komisya tarafından şulay greyitler uyuşturuldu. Eli greyitler barışında keskey, ayış, maktanış, iski kurmaş, dilekey, etes, elin, şurakay, buğadır, yakışık, kirif, aktanış baş, urazay, toktalaşık, tapsuqsu jibitlerini yaşaşı, kırılış oyları birbirine tekşirildi. Gumuman alganda oylarlarda tanışıda ininligiydi. Şulay pajar signalizatörlerinin de haman kuyulu bitirmegeni, yeki bulup da alınıp kuyulganları var. Hürmetli ol başlıkları bu orunda indi. Sizge tağın burqat, bu oğaylarlarınızı bilesiz, yürüp шығып indi. Kimlerin mümkünleri yok, toyol başlıklarından spesifik alır. Sassaşit aşağı, yedekler aşağı, gereğe kumpeler bizden aşağı. Orayımız edip, mutpak olamaydı, rayın meyçe, bırak da bir şey etmeyim. Signalizatör koyuyor. Birimiz de tege minde olmaz diye edip olmayın. Şuna göre davay rayında maksimal yıllarda pajarlı signalizasyon koyup çıkarız. Başka değil yok. Bunun birinci yaptığı başlıkları kimler yalnız yaşıyor, kimler salıştırıp yaşıyor. Avrupa eyleler,